Jedna mala poruka za kriminalca od policajca Stamenkovića, PS Odžaci, koji mi je 20. pre 2 dana, dakle oktobra, u Srpskom Miletiću, ispred adrese njegovog kolege koji živi tu, stoje na Ljubića 125/3, uvrtao ruku i vidi se 10 sekundi je prvo držao sa njegove 2 ruke moju ruku, kao da sam ja kriminalac, kao da sam ja imao oružje, kao da sam ja pružao neki otpor, kao da sam ja počinio neko krivično delo. Iako sam bio potpuno smiren, iako sam sarađivao s njima, iako sam čak i propisno parkirao za razliku od njih. Dakle, sutra je ponedeljak, 22. ili 23. koji je već, idem lično kod načelnika Odžačke policije, komandira trenutno nemaju, i lično ću mu snimke prebaciti na mail službeni, jer samo to nisam uspeo da uradim, na mail službeni, dokazne snimke, i obrazložit ću mu ukratko, iako sam podnao već, pošto ću pritužbeni postupak još za 2 policajca da sprovedem. Dakle, i evo ja ti obećavam, ti ćeš uskoro dobiti razrešenje policijsko. Jer takvi nasilnici, to ne smije biti među građanima, kamoli među policajcima.